الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل هذا الشهر الكريم شهر اليمن والبركة Alamda jaratkan Allah Taala maqtolur. Jaratkan Allah'ım bul keremetli ayda biz üçün bereke jana tınçlık ayı kılgın. Vec'al şahiden lana ve la aleyna. Allah'ım ilk Ramazan ayını kıyamet gününde özüңdün astına bargan kezde bizdin paydabız üçün güve bolgan aydan kılgın, bizge karşı güve bolbosun. Ve farric fihi kurubana. İlk Ramazan ayında barımızdı kaygı kapalardan boşatıp kuvantqın. Vastur fihi avratina. Bul Ramazan ayında ayaldarımızdı, kızlarımızdı namuslu kılıp satır kılgın. Ve vaffiqna fi siyami nahara ve qiyami leyli. Jaratkan Allah'ım Ramazan ayında kündüzler orozu, keçeleri tahaccud, jana qiyam namazlarda okuga barımızga nasip etkin. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا وقف العباد في ساحة الحساب يوم القيامة. Böylük berem Allah жалгыз. Kaçan kıyamet gününde bardık bendeler Allah Taala'nın astına esep barganı bergen kezde kana lil abdil mu'min indallahi şefi'an. İmandu mu'min bendenin kıyamatta eki şefaatçisi bolat kıyamatta. Al-Qur'an ve siyam. Kur'an jana orozo. Yaqulul Qur'an ya Rab laqad mana'tuhun nawm laylan fashaffi'ni fih. Kur'an kelip o jaratkan Allah'ım bul bendengdi keçelerde uykunan kaltırdım. Tarawih menen tahajjud menen Kur'an okup çıktı. Meni şafaat kılıga ruhsat bergin dep Kur'an Allah Taala'dan ruhsat surayt. Ve yaqulu siyam ya Rab laqad mana'tuhu ta'ama ve şehvete naharan fashaffi'ni fih. Oroza kelip o jaratkan Allah'ım bendengdi tamagaçtan, şahvattan, kumardan tıydım. Kıyamatta maga şefaat kılıga ruhsat ber deyt. Fayaqbalullahu şefaatahuma. Allah Taala eköwünteň şefaatyn kabul kılat. Kur'an'a da orozaga da ruhsat beret. Fayeşfa'ani fil abd. Bendege kıyamatta şu eköwü şefaat kılat. Jardam beret. Ve eşhedü enne seyyidena ve nabiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Jana göөлük berem bizdin uluğubuz, paygambarыбыз, jol başçыбыз, süýüktübüz Muhammed Allah Taala'nın kulu jana elçisi. İza kanal Kur'anu kawnan natiqan fa innal kawnu Kur'anu samit. Eger keremetli Kur'an bizge süýlep turgan Allah'ın kalamı bola turgan bolsa, bul biz körüp turgan jaratılış, jer şary jana başka jaratılışlar al ün çıkpay turgan Allah'ın başka bir kitebi. Ve iza kana kazalik eger Kur'an süylegen Allah'ın kalamı olsa, jaratılış Allah'ın barlığına, birliğine dalil bolgan, ün çıkpay turgan bir kitap bolsa, alemi paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında jürgen Kur'an ile, adep ahlakı Kur'an ile, Kur'an'dı turmuşuna işe aşırıp insanlarga jetkizgen Kur'an paygambar edi. Jaratkan Allah tabarak ve taala keremetli Kur'an'da, Bakara suresinde, oroza jönünde bayan kılgan ayatın en akırgı ayatında uşunday deyt. Ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qarib ucibu da'veted da'i izâ da'ani. Ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qarib. Bendelerim men jönünde surasa o Muhammed Allah Taala aytat. Fe inni qarib. Men alar üçün öte jakynmyn, kan tamırdan da jakynmyn. Ucibu da'veted da'i. Dua kılganların duasını kabul kılam. Birok şartı var. Fel yestecibu li vel yu'minu bi. Alar da menin çakırgıma cevap versin. Orozamını karmasın. Barlığıma, birliğime iman keltirsin. Da'ani. Bul Kur'an ayat Ramazan jönünde belgilep kelgenden ki şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an düşkön Ramazan ayı degen ayattan keyin uşul ayat kelet urmatly musulman bir tuğan. Ramazanda Allah tabarak ve taala öte duaga öte jakyn, dualarыбызды kabul kılgan. Oşandyktan urmatly musulman bir tuğan kelgile. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den sabak alalı. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'in özünün ıyık meçitinen, özünün medresesinden Abu Bakır Sıddık'tay ulu insandardı çıkargan.
Abu Bakr jönünde paygambar eğer bardık ümmetin imanı tarazının bir jagına koyulup Abu Bakr'dık ikinci jagına koyulsa Abu Bakr'ın imanı oğur kelet deydi. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem ilhamdu süylese Kur'an menen süylegen adlettu Faruk Hazreti Umar da insandı tarbiya kıldı. Paygambar özünün meçidinde en namuslu perişteler uyalgan Hazreti Osman'dı tarbiya kıldı. Hazreti Osman'dan perişteler uyalçı eken. Paygambar özü uyalatlı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık meçidinen en danışman bugün kündün tili menen filosof bolgon Salman-ı Farsiga okşagandı tarbiya kıldı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık meçidinde kazılardın kazısı, sottordun sotu, en tecrübalı mufti Umar İbni Hazreti Umar'dın balası Abdullah'ını tarbiya kıldı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık meçidinde bugün yeryüzünde bardık başkaruçular, jana generalдар taң kalgan Halid ibn Walid dey insandardı tarbiya kıldı. Bul jogorda aytılgan insanlar bugün kede şilekeyi uzagıp tündükö tüştükö karap Amerika je Evropanın üniversitetinden bütken emes. Bular bardığı Mescid-i Nebevi Paygambardın meçidinde tarbiya kıldı. Oşoндуктан kebirler meçitke barganda emnen үйrөнөt deydi. Meçitte bardık nerse urmatlı musulman bir toğan. Tarbiyanın başatı meçitte törelgönüngde her bir insanga 4 takbir menen Allahu Akbar dep kulağın azam menen uğulsa ötkönüngde de 4 takbir menen bul dünyadan ketesin. Arasında kançalık ömürüň bar, oşonduktan meçitke, Kur'an'a başkaga asılbastan kelgin meçitke. Meçitten hiç çoçulabagın, Kur'an'dan hiç çoçulabag. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık bir hadisinde aytat: "Salasatun la turaddu lehum da'vatuhum da'vatus saim." 3 adam var. 3 adamdın duasını Allah Taala hiç kaytarmaydı. 3 adamdın duasını Allah tuğradan tuğra kabul kılat. Birincisi, as-saimu lehu indallah da'vatun mustacabe. Oroza tutkan adamdın duası Allah Taala üçün kabul bol oturgan dua. Bul sözdü Peygamber başka bir hadis menen daha taktap aytat. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inne lis-saimi inde fitri da'vatun ma turad. Peygamber'e bir salavat. Elbette oruza karmagan adamdın bir duası var. Oğuz açar kezinde anın duasını Allah hiç kaytarmaydı. Allah onu kabul kılat dedi. Da'vatun ma turad lis-saim. Oruza karmagan adam keçke özünü ruhani terbiye kılıp oğuz açar kezinde jaratkanга kolun kötörüp eli üçün, jeri üçün, üy bülösü üçün, musulmanlar üçün dua kıla turgan bolsa, aga Allah tabarak ve taala asman eşiklerini açıp Allah özü kabul kılat. Hiç kaçan duanı kaytarmaydı. Oruza tutkan adamın duasından keyin ba'da davat sahibi ta'ti da'vatul imamil adil. Adletli padişanın duası. Adletli imamdın duası. Bul jerde davat imamil adil, adletli imam degenin manisi meçitteki imam emes. Al imam degen söz musulmandardın jetekçileri. Her bir musulmandardı başkaram degen el başçıları. Eğer adletli olsa alardın duasını Allah kabul kılat. Oşonduktan hurmatly musulman bir tuğan Paygambarga bir salavat aytkandan keyin bir duası mustajab bolgan bir sahabanın angemesine kulak töşöýüz. Sa'd ibn Abu Waqqas Paygambar sıymıktan atele. Kana taykenger, mına menin taykem Sa'd ibn Abu Waqqas, siler da taykengerdi körsetkülöçi dep Sa'd ibn Abu Waqqas menen Paygambar sıymıktangan Paygambardın taykesi. Hazreti Umar özünün kezinde Sa'd ibn Abu Waqqas'ты Irak mamleketine bugünkü gündün tili menen gubernator kılıp oşol jerge jönötkön. Irak'ты başkargan. Biroq kündörünü oşol kezde de bugün kündögü kee bir adamlara okşop kur doğmatçılar, kur jala japkandar bar ele. Alar jönünde Allah tabarak ve taala Kaf suresinin 5. ayatında uşunday dedi. Kaburat kalimatun tahrucu min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Oğuzlarından çıkan bul söz öte opurtaldu, öte oğur günü alar jalgandı gana süylep jatışat dedi. Hazreti Umar kulağı menen uğudan murda al özü közü menen körüp taktayt ele. Sa'd ibn Abu Waqqas Irak'ta padişah bolup turgan kezde buga kur doğmattan kat kelet. Bul jönde arız yazat. Sen jönötkön gubernator adletsiz. El menen birge soğuşka çıkpayt. Kelgen oljonu birdey bölböйт. Ar türlü sözler menen kurjala jawat. Biroq Hazreti Umar katty algan kezdele oşo katka karap birödün arzına karap höküm çıgarbayt ele. Hazreti Umar uşunday kişi de Allah Taala'nın bul ayatına amal kılat ele. Hucurat suresinin 6. ayatı A'udzu billahi mineşşeytanirracim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendeler, eğer bir fasık, imansız, Kudaydan korkusu yok, takvası yok, adam buzuku haber alıp kelse, sizlerge arızdan bir haber alıp kelse, anı anıktağıla, anıktavastan öküm çıkarıp, ökünüp kalbağıla, kılgan nersenerge ökünüp kalbağıla deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, az zulümü zulümatın yevmel kıyamah, biröge zulüm kılu, kur söz menen, jala japkandık, kıyamatta bul karangılık, beş yolunu alparbay turgan nerse. Umar, uşunday Allah Ta'aladan korkot ele. Umar öküm çıkarıp yatkan kezde daima padişah, keyde öküm çıkarardan murda oturgan jerinden tura kalıp, 5-10 minut naraka varıp, Kur'an okup kayra keletile. İnsanlar tan kalıp Hazreti Umar'dan surayt, o Umar, sen sotta oturasın, öküm çıkarıdan murda emne üçün, ökümdün arasında 10 minut bara kalıp, Allah'ın Kur'an'ını okuysun deydi. Hazreti Umar aytatile, men kıyamatta Kur'an Allah Ta'ala mağa arızdan basın dep korkomun. Kur'an'da Allah Tebarek ve Teala aytat. Kur'an kıyamatta bizge arızdanışı mümkün. Bul benden meni okuay koydu. Meni taştap koydu. Menden hicrat kılıp alыстap ketdi dep. Kur'an'da Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Ve yaqulu ya Rab inna Umar ittahadini mahjura. Kur'an o Allah Umar mağa karavastan mağa köngül burbay koydu debesin dep. Oşondan Kur'an'da okup Kur'an menen öküm kılam deytile. Umar, Hazreti Umar'dı bilesizler kanday ulu insan ile. Hazreti Umar ölgön kezde Hazreti Osman anı tüşünde köröt. Tüşünde körüp janazasını okup Paygambardın janına, Abu Bakır'dın janına mürzöge koyup kelgenden keyin Hazreti Osman tüşünde köröt da o Umar kanday Malakil Maut'tun soruğuna kanday cevap verdin? Kanday boldu mürzödögü birinci keçeң deydi. Hazreti Umar şunday deydi. Sizler meni koyup kettiңер. Menin janıma Munkar ve nakir kelgen kezde munkar ve nakirge men ayttım dedi. Men rabbukuma, Rabbungar kim dep men suradım deydi. Şunday Hazreti Umar ile. Men rabbukuma, sizlerden Rabbungar kim dep men suradım deydi. Hazreti Umar şunday adiletli insan ile. Hazreti Umar urmatlı Müslüman bir tuğan. Adiletlilik İslam ulamalar aytat, kaysi bir mamlekette adiletlilik bolsa Allah al mamleketke iyilik beret. Eğer al mamlekette yaşagan elder kafir bolsa da. Biroq Allah Taala Müslüman mamleketine iyilik berbeyt. Eğer al jerde adiletlilik bolbosa deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün parakorduk, korrupsiya degen nerse tamırına çeyin öte terenge batıp ketdi. Anı joyu öte kıyın boldu. Bul nersege negizgi bul korrupsiyany, bul parakorduktu başından baştap ilgerten atam zamandan evreyler, Yahudiler atkarıp kelgen. Oşolardın bir kıssası esime geldi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, aylası yok bir Bani İsrail evrey halkında bir kembagal bolgon eken. Kembagaldın közüne sürtken bir uyu var eken, sıyırı. Janında yaşagan bay alda özünün tuğanı. Biroq anın daim mağarkanı binip жүрген жылқысы atı var eken. Kündördün birinde Allah'ın taqdiri menen kembagaldın uyu tuvat. Bir torpaq muzoğlu bolat. Bay kör albastık kızganıp kembagaldı basmırlap zulüm kılam deydi de kelip bul torpaq meniki deydi. Sebep menin atımdan töröldü bul deydi. Oy urmattığım bayım kanti böyle sizin atınız torpaq tuğsun. Bul torpaq meniki. Dese emne üçün? Bul meniki. Anday bolsa sotqa berебиз deydi. Sotqa bergenden keyin oşol kezde korrupsiyaga batkan sot akırın bay alıp barıp sottun çöntögüne akçаны salıp koygondan keyin adletsiz sot çeçimdi kabul alıp sot uşunday öküm çıgarat. Törölgön bu torpaq attan törölgön deydi. Baydıkı deydi. Ve sizge emne oldu? Kaçandan beri bul? Sot sizin aklınız jayında kaçandan beri atlar torpaq tuğup kalıptır deydi. Dese körbeysin bu közü okşop durat. Bunun da 4 butu var dep öküm çıgarıp koydu. Andan keyin fakir ыйлап, kembagal ыйлап, ekinci jogoruraqtagı sotqa berет. Ekinci jogorу sotqa bергenden keyin anın da çöntögü akça salıp koyup alda oşonda öküm çıgarat. Kuday nasip kılıp oşol jerde Kudaydan korkon 3-nчи эң жогоруда Верховный сот
bir Kudaydan korkupusu var eкен. Ağa kelgen kezde anında çöntөгүн акча салат, башка кылат, бирок акчаны албайт. Эми өкүм чыгарарында кысым салып, тиягынан кысып, биягынан кысып бай. Мага өкүмдү чыгарып бересиң дейт. Biraz takta oturgandan keyin janagı 3-cü Kudaydan korkkan takvadar sot öküm çıgarudan burada keçiresiңер, men бүгүн öküm çıgaruga kudretim jok deyt da takttan düşüp jönöp kalat. Anda bay çurkap kelip kantıp jönöysүн. Biz kançadan beri arızdanıp geldik. 2 sotto men utup geldim. 3-cü senin gana emen kaldı. Sen de ökümdü çıgarasın degen kezde keçiresin, men бүгүн öküm çıgara albayım. Emne sebep dese, sebep бүгүн menin etek kirim kelip kaldı deyt. Janagı bay taң kalat dagın. Oy, kanты bere senin erkekten etek kir kelsin. Erkekler kaçan ministrasiya körüp kalgan ele. Köp bılcırabagında бүгүн maga ökümdü çıgarı beresin deyt. Degende aytat, eger erkek deyt, etek kir körbösö, kaçantan beri attar torpok tuup kalgan deyt. Oşontot dagı janagı adilеттүү Kudaydan korkkan ökümdü çıgarıp torpoktu uydun eesine kaytarıp beret. Urmаттуу musulman bir tuğan, oşonduktan бүгүнгүндө kebirler at torpok tuuptur dese taң kalbayla koyuş керек те, gene Kudaydan korkmasa uşunday bolо berет. Az-zulmu zulumatun yevmel kıyamah. Zulüm kıyamatta bir karangılık. Hazreti Umar padişah ele. Anın padişahlık kezinde özünün bir uranı var ele. Padişahın uranı, emne üçün padişaha kirip kettik? Adiletli padişahın duası jönde ketip atpay bir söz. Anın duasını Allah kabul kılat. Al adiletli padişahın uranı, Rahimallahu imri'an ehde ileyye uyubi. Allah'ın rahmatı bolsun, kaysı bir kişi menin kemçiligimde aytsa deytele. Menin kemçiligimde oңдогон adamga Allah'ın rahmatı bolsun deytele. Hazreti Umar birinci takka oturgan kezde, men silerin arаңarda ilimdüğüңer emes, tatıktığıңar emesmin, birok menin moynuma amanatты koyduңar. Men silerden mildetiңerdi aldımбы, eger tuura işlesem jardan bergile, tuura emes işlesem kıyşaysam tüzdöp koygula degen kezde, meçitte oturgan aksakaldan birösü tura kalıp, o Hattaptın balası Umar, eger sen adilettүү işlesең jardan berебиz, canыбыз менен, kanыбыз менен. Eger tuura joldan kıyşaysaң, seni tüzdöp koya turgan kılıçыбыз бар дейт. Анда Hazreti Umar turgan tağında turup, minbarda turup, közünden jaş agıp, iyil aytты, elhamdülillah, Kudayıma şükür, men başkargan eldin arasında menin kıyşıktığımды tüzdey turgandar bar eken, anda padişah olsam bolot deyt. Hazreti Umar, dagı ele sözümüz Sa'd ibn Abu Waqqas, özünün gubernatörü Irak mamleketinde. Al jönünde arız geldi, birok öküm çıgar elek. Muhammed ibn Abi Maslama degen özünün paştalonun, askerin atqa oturganda tez barıp tekşerip ki, anıktap ki. Umar jönünde kelgen arız takpı, Sa'd ibn Abu Waqqas jönünde. Bul paygambardın taykesi ele. Duası mustajab insan ele. Özünün adamın jönötüp da sen anıktagın dep iylayt. Allah'ım, meni şengen adamda meni şermende kılbagın deyt. Menin kol astındagılarda Allah'ım meni şermende kılbasın dep jönötüt. Muhammed ibn Abu Maslama kelet. Kufa şahrının en çoğ meçitine kiret. En çoğ meçitine kirgenden keyin Sa'd ibn Abu Waqqas gubernatör, al jönökö gubernatör emes, imam namazda okup bitkenden keyin Muhammed ibn Abi Maslama turatdagın padişahыңızдар жөнүндө, bu gubernatör жөнүндө эмне дейсиздер деп жамаатка сөз салат. Жамааттан ачык айкын айткыла. Умарга ушундай арыз түшкөн. Бардыгы эч ким үн чыкпайт. Албетте пайгамбардын тайкеси өтө таза инсан эле. Алардын арасында бир аксакал турат. Туратта анын аты Усама ibn Qatada. Usama ibn Qatada деген туратта, ya Abi Maslama. Ey Muhammed ibn Abi Maslama. Men bul jönündө Sa'd ibn Abu Waqqas jönündө 3 arzım var deyt. Birincisi, la yasiru bis sariya. Askerlerdi bir jaga jönötse özü koşulbayt deyt. Ekinci, ve la ya'dilu fil qadiyya. Ökümdörde adiletlilik kılbayt öküm çıkargan kezde. Ve la yaqsimu sawiyya. Üçüncüsü, ol jonu birdey bölübeyt. Jakınlarına başkalarına burmalap salat dedi. Allah bilet. Bul paygambardın taykesi aytılgan söz bari kur doğmat ele. Birok Sa'd ibn Waqqas jaratkanga jalbarıp kolun kötörüp dua kılat. Allahümme in kana abduka hada. Allah'ım bul benden aytkanında eger çim bolbosa deyt.
Жалганчы болса деген жок. Аллахым бул бендеңдин айтканы, эгер чындык болбосо, бул бендеге узун өмүр бер. Өмүр бою муктаж кылгын. Bir şermende bolmoyunça, meni şermende kılgan siyaqtu, bir şermende bolmoyunça canın albagın deydi. Жалганчы деп айткан жок. Аллахым бул бенде мага айткан курдомотунда чынчыл болбосо, өмүрүн узун кыл, өмүр бою муктаж кылгын, bir şermende bolmoyunça canın albagın deydi. Урматтуу мусулман бир тууган, экинчи мустажаб бола турган дуа, мазлум, укугу тепселген адамдын дуасы асманга көтөрүлөт, асман эшиктери ачылып, Аллах аны кабыл кылат. Birincisi oruza tutkan adamdıkı, ikincisi adletli imamdıkı, üçüncüsü ukugu tepselgen insandıkı. Sa'd atil umrahu ve atil fakrahu ve arrizhu lil fitan. Allah'ım ömrünü uzun kılgın, muhtaçlığın uzun kılgın, bir fitnaga duçar kılgın. Asmanlar eşik açıldı. Allah Tebaraka ve Sa'd ibn Vakas'ın duasını kabul kıldı. Da'vatil mazlum, ukugu tepselgen kur doğmatko kalgan insandın duası. Oşonduktan Hazreti Umar, урматтуу мусулман бир тууган, бул жанагы Усама ибн Катада деген киши бул жөнүндө сахабалар айтат. Өмүрү өтө узун болду дейт. Каарыган кезде кирпиктери көзүнө түшүп калды. Каректери да көзү жакшай көрбөй калды. Дайыма мечиттин астында тилемчилик кылып турат эле дейт. Дайым тилемчилик кылып турбастан эле кээде ушундай мечиттерге kelgen ayalдар ötüp baratkan кезде çimçiyi koyup ayaldarga tiyişet эле. Beli bekçeyip, közü çekçeyip kalganına karabastan ayaldardı çimçigan кезде, o şermende, Kuday canыңды algır dep ayalдар şermende kılsa, sahabalar kep uyalbaysın mı? Bir butun mürjede olup kaldı. Dağı emne üçün ayaldarga mınday tiyişesin dese ilayt ele. Men baykuştu bilbeysinger mi? Sa'd ibn Abi Waqqasты kurdomat kılıp, oşonun batasıga kalganmın. Oşonun jaman duasına kalganmın. Anı bilesinger go. Men akmaktı koygula dep ilaçı böyle deyt daima. Oşoндуктан урматтуу мусулман бир тууган, адилеттүү падыша. Hazreti Umar padişah olup keçeleri uqtabайт эле. Эгер keçelerin толлук уктасам, Allah'ın akın atkargan bolboyum. Күндүзүн толлук уктай турган болсом, элиме, мусулмандарга кызмат кылган болбой калам дейт эле. Түндөлөрү туруп, өз кол астындагылар текшерет эле. Ким уктап жатат, ким эмне кылып жатат, ким эмне менен алек. Amiril Müminin күндөрдүн биринде жолда бара жатса, Madinanın четинде Каарыган аялдын үйүндө жаш жетим кыздардын ыйлаган үнү болуп жатат. Жетимдер уктай албай жатат. Hazreti Umar таң калды. Бирок үйдө от жагылып турат. Hazreti Umar алга кирди. Кирсе ал от жагылган казанда бир гана таш жана суу. Таш менен сууду тыкырдатып отурган каарыган эне, балдары каза болгон, шахид болгон балдардын жетимдери. Ошолорду карап отурат. О эне, Hazreti Umar jana kаарыган эне айтты. Эмне үчүн буларды уктатпастан ыйлатып жатасың dedi. Эмне үчүн булар бул кечеге чейин уктабайт, ыйлап жатасың dedi. Amiril Müminin yas'al mar'al ajuz. Ал айтты. Булар ачкалыктан уктай албай жатат. Мен буларды ушул ташты тыкырлатып, тамак күткөн болуп уктап калсын десем, бирок ачкалыктан ыйлап уктай албай жатат dedi. Fakalet andan keyin aytdı. Allah'a fi Umar. Allah'a tapşırdım Umar'dı dedi. Bul Umar ekenini bilbeyt. Umar padişah. Umar'dı Kudayga tapşırdım dedi. Aşku Umar'a ilallah Rabbil alemin. Alamdı jaratkan Allah Teala'ga Umar'dı arzdanam dedi. Bırak bul kempir jana kаарыган ene bul Umar ekenini bilbeyt ele. O Hazreti Umar'dın жүрөгүнө bir nayza sayılgan siyahtı boldu. Öte nayza katlı sayılganday boldu da "Wa ma zan bu Umar?" O ene Umar'dın günөөsü emne? Emne üçün Umar'dı Kudayga tapşırdım deysin dedi. Al aytты. Umar uşul jetimlerge jetişerli pasobiya bölbөгөндүктөн atalары şahit bolup ötüp ketti. Mına tamak aşka jetpey kıynalıp jatabız dedi. Hazreti Umar eneden suradı. Haya'lemul Umar halakum. Umar silerdin ahvalыңарды kaydan bilsin dedi. Umar senin jetimlerin açık ekenini kaydan bilsin dedi. Al ene karap durup Hazreti Umar ekenini bilbeyt dağıyla aytdı. Ayali emrona ve yagfel anna.
Eğer bizdin ahvalımızды bilbese bizge padişah olup emne kılat dedi. Hazreti Umar'ın yüreğine ikinci nayza sayılgan siyahtı oldu. Bizdin jetimlerden, jesirlerden ahvalını bilbese bizge jetekçi olup jol başçı olup emne olat dedi. Hazreti Umar ikinci nayzanın kursağına sayılgan siyahtı oldu. Hazreti Umar janında kelgen bir sahaba Abdurrahman ibn Avf. Anın koluna jetelip çurkap özünün musulmandarının kazınası turgan jerge çurkap geldi de al jerden may, un, et, bal, jana başka nerselerdi alıp kötörüp jönögen kezde kampada turgan jigit Amiril Müminin kelin men kötöreyim, men alıp barayın, siz padişah sizge jaraşpayt, men turgandayım ne üçün siz kötörös dedi. Hazreti Umar menin günömdü kıyamatta sen kötörбейсиң. Бұл менің günöm, günömdü özüm kötöreyim dep janağı jigitти, kampadagı jigitти taştada özü kötörüp bardı. Undu mayda alıp bargandan keyin bayağı aslında ot jagılıp turgan kazanга salıp Hazreti Umar öz kolu menen tamak pişirip başladı. Hazreti Umar tamakты pişirdi. Tamakты pişirgandan keyin janağı jetim baldarga öz kolu menen okat berip toygozup başladı. Anda janağı ene bilbestен Hazreti Umar'dın yüreğine üçüncü nayzarı saydı. Umar'dan göre sen halife bolsan bolmoq eken dedi. Umar'dan göre padişalıkka sen tatıktı ekensin dedi. Jetimlerin ahvalın suragan, jetimlerдің köz yaşın artkan, Umar'dan göre sen tüzügrög ekensin dedi. Hazreti Umar uşunday deytile. Bardık insanlar beyişke kirse de bir adam kirbeyi kalat dese oşo men mi dep korkom deytile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sırrın saktagan sahabaga 17 münafıktın 200'lüdün sırtında musulman bolup görünüp içinde kafirdan da tömönürök din düşmanı ekenlerden atın Peygamber özünün sırrın saktagan sahaba taştap ketken ele. Hazreti Umar halife bolgondan keyin keyde oşol sahabaga kelip Peygamber taştagan parakçada Hattab'tın balası Umar degen at yok bu dep surayt ele. Anda al, o Amiril Müminin sen unutup koydun bu. Peygamber aytkan kıyamatta amal kılgan kiteplerin delosunu oң jaktan ala turgan birinci sen dep aytkan go. Peygamber 10 adamdı 5 menen sүйünчөлөгөн, oşolordun birösü sensin go. Anı unuttun mu deytile. Biro Hazreti Umar oşoga karabastan yüreğinde Allah'dan korkot ele. Hurmatlı musulman bir tuğan. Hazreti Umar jetimlerden kursağın toygozduğundan keyin Abdurrahman ibn Avf jür keteli. Bağımda ertenki namaz yakındadı padişam keteli dese toktoy tur deydi. Küte turgun deydi. Emne üçün? Bağımda yakındap jatet ertenki namazga karay jönöylü meçitke deydi. Hazreti Umar aytat tokto. Men kelgende balдар kanday iylap jatkan bolsa uşulardın külküsün körmeyince ketpeymin deydi. Uşulardın külüp oylogonun körgönden keyin gana ketem deydi. Allahu akbar, Allahu akbar. Hurmatlı musulman bir tuğan karang. Padişah birödün köz yaşına, birödün külgönüne de cevap bere turganın sezet. Kim kület, kim iylayt, buğa da cevap berem deydi. Baldar külüp, uhtap kalgandan Hazreti Umar enege kayrılıp, erten bağımdat namazından keyin halifanın janına varın, Umar'dın janına varın, Umar'a men bir nasihatlarda aytan sizge jakşı bir jardam bersin deydi. Biroq dağıyla Umar ekenini bilbeydi. Abdurrahman ibn Avf aytat. Umar menen keldim. Bağımdat namazını okuduk. Sallayna salatul fajr. Fa vallahi mastata'tu en etebeyyene qira'atel Kur'an min fami Umar li şiddeti bukaihi fis salah. Hazreti Umar aytat. Allah'a kasam içem. Bağımdat namazga kelgende Umar imam bolup öttü. Biroq Fatiha'nı okudu. Kaysı süreni okudu. Men bilalgan jokmun. Al Kur'an okugan kezde köp iylagandığından deydi. Ayat Allah'dan korkup namazda turup alhamdını okudu bu. Alhamdının артынан emneni zam sura kıldı. Bilalgan jokpuz. Min aninil. Anın köp iylagandığından deydi. Erte taң attı. Bağımdat okuldu. Biraz ötmösten jetimlerдің enesi Umar'dın janına keldi. Janına kelgen kezde Hazreti Umar menen janında iki sahaba oturat. Birösü İbn Mas'ud, birösü bayağı ele
жанында барған Абдурахман ибн Ауф. Бирок ортодо отырған ақсақал кечинде жетимдерине тамақ берген адамға жанындағы екі адам: "Я амирил муъминин, имандуулардын падышасы" деп кайрылып жатат. Аны көргөн эне чөчүп кетти. "Мен Умарга ушундай орой мамиле кылыппын. Умарга адепсиздик кылыппын. Көрсө бул падыша өзү турбайбы" деди. Кечирим сураганда Hazreti Umar aytты: "La ba'sa aleyk." Жок, эч нерсе эмес. Мен сизден кечирим суроо үчүн чакырдым. Сиз менден кечирим сурабаң. Ал менин айыбым, менин кетирген катам. Сиз мени кечириң деди. Андан кийин мен сизге укуңузду тепсеп коюппун. Жетимдерди ыйлатып коюппун. Ошон үчүн Алланын астында калбастан сенин көз жашың барбасын. Бул дүйнөдө разылыгыңды алганы чакырдым деди да, өзүнүн чеке теримен тапкан акчасынан 600 дирхамды алып эненин колуна берди. Эне муну бербесең да разымын. Ошондо Hazreti Umar биринчи жолу ислам тарыхында эмес, инсаният тарыхында жаш балдарга пособия чыгарган Умар эле. Пособия Hazreti Umarдан калган. Ошолорго жетишерлүү калтырып. 600 дирхамды берди да, мындан кийин ай сайын ошондой пособия алып турасыз. Разымын. Кыяматта Аллахтын алдында доогер болбоймун деди. Ошого карабастан Hazreti Umar бир паракчаны алып Ибн Мас'уд менен Абдурахман ибн Ауфты күбө кылып, жанагындай жазды эки сахабанын күбөлүгүндө. Бул жетимдердин энеси, жетимдердин ыйлаган көз жашын кайра разы кылдым. Сахабалардан суранды: "Бул паракчаны алып калгыла. Эртең бул дүйнөдөн көзүм жумулган кезде кепим менен денемдин арасына коюп койгула. Аллах табарак ва таала: "Эй Умар, эмне үчүн жетимдерди ыйлатсың?" десе, "Аллахым, мен разылыгын алганмын" деймин. Аллахтын астында мага күбө болсун деди. Урматтуу мусулман бир тууган, караңыздар. Адилеттүү падышанын, ошондуктан урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 3 адамдын дуасы мустажаб, аны Аллах эч кайтарбайт дейт. Биринчиси, орозо туткан адамдын ооз ачар кезинде. Жеке өзүңө, үй бүлөң эмес, бардык мусулмандарга, бардык укугу тепселген, мазлум болуп жаткан мусулмандарга дуа кылгыла. Ал Палестинада болсун, жана башка жердеги мусулмандарга дуа кылгыла. Аллах табарак ва таала аларга да ийгилик берсин, тынчтык берсин, амандык берсин. Андан экинчиси, адилеттүү падышанын дуасы. Аллахым, биздин да башыбызга адилеттүү, жетимдердин көз жашын агызбаган, кары картаңды сыйлаган, эл үчүн ак кызмат кылган инсандарды Аллах өзү алып келсин. Үчүнчүсү, мазлум укугу тепселген инсандын дуасы. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ушундай ыйык Рамазан айы бизге жарашабы? Рамазан айында кээ бирлер ушундай ак паракчаны алып, өзү менен жараткандын астында келишим түзгөн сыяктуу болот карап турсаң. Ал келишим эмнеден? Келишимдин түзүлүшү ушундай: мен паланчынын баласы пустанчы, паланчынын баласы пустанчы. Рамазан айы келгенде Кудай буйрса 30 күн орозону кармаймын, 30 күн толук 5 вак намазды окуймун, таравиге барамын. Рамазан айы чыгып, айт намазды окугандан кийин Шаввал айынын 1-чи күнүнөн баштап мечиттин жолун унутамын. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазандын Кудайы, Шаввалдын да Кудайы. Рамазанды жараткан Аллах башка айларды да жараткан. Рамазан айында баарыңар денеңерге кул болбостон, атың өчкүр арака, тамекиге, пиво, вино деген нерселерден алыс болуп, күнөөлөрдөн оолак болуп, өзүңөрдү рухани тарбия кылып жатасыңар. Эмне үчүн Рамазан чыгыш менен баягы кейпибизге түшүп калышыбыз керек? Жок. Мындай келишимдин кереги жок. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде: "Инна лисаими фархатан", орозо туткан адамга эки кубаныч бар дейт. Фархатун инда фитри, орозо туткан адам ооз ачкан кезде өтө кубанат, сүйүнүп. Иза афтара фариха би фитри, ооз ачкан кезде суусундук ичип, тамак аш жеп, курсагын тойгозуп кубанат, ооз ачтым деп. Ва фархатун инда ликай рабби, экинчи кубанычты Аллах баарыбызга насип этсин. Аллах таалага жолуккан кезде орозобуз бизге адвокат болуп, шафаатчы болуп, бизди бейишке жетелеп кирген кезде кубанабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан илгерки мусулмандарда кандай эле, бүгүн бизде кандай? Мурдагылар Рамазанды кандай кармады? Бүгүн биз кандай кармап жатабыз? Мурдагыларда Рамазан кана ал-Кур'ан. Рамазан Кур'ан эле. Мурдагы мусулмандар Рамазанда Кур'ан. Ал-Кур'ан ва сиям ва наср ва кадр ва фатхун.
Мурдагы мусулмандар да Куран окуп өтө, Рамазан айы Куран менен өтөт эле. Рамазан айы ар түрдүү передачалар менен, DVD, VCD башкалар менен эмес. Телевизордун жанында эмес, Курандын айланасында өткөзөт экен. Орозо кармап өтөт экен. Ва наср жеңиш ийгиликтери да, ва кадыр түнү эле жана ва фатх Меккени фатх кылганда бардык Рамазан айында болгон. Урматтуу мусулман бир тууган, вал байталлази юқра фихи ал-Куран яттасу ли ахли. Кайсы үйдө Куран окулса, ал үйдө кенен болот, береке болот. Ва тахдурухул малаика, периштелер келет. Ва татруду минху шаятин, ва tutраду минху шаятин. Куран окулган үйдөн шайтандар, жиндер алыста болот. Yaqulullah Taala fil hadisil qudsi jalil. Жараткан Аллах Таала хадиси кудсиде ушундай дейт. Бир пайгамбарга салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Караң, жараткан Аллах айтат: "Инни лаахум би қаумин азабан, фа астами'у ила саути тифл яқрау ал-Qur'an, фа арфау ал-азаба анхум." Аллах айтат: бир коомду, бир мамлекетти азапка алууга аракет кылам дейт. Анда болгон зина үчүн, паракордук үчүн, сүткордук үчүн, адамдардын жаман кылыгы жоругу үчүн бир коомду Аллах айтат, азап алууга аракет кылам, даярданам дейт. Фа астами'у ила саути тифл яқра. Бир ошо коомду азап кылайын деген кезде, ал коомдо болгон жаш балдардын Куран окуганын уккан кезде азабымды алардан башка жака алып салам дейт. Алхамдулиллах. Рамазан айында ар бир мечиттерде Куран окулат. Бир коомду азапка алууну максат кылып, бирок ошо коомдогу жаш балдардын Куран үнүн уккан кезде ал азабымды алардан кайтарам дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, алар орозо кармайт эле. Кана Кур'анан ва кана сияман. Орозо кармайт эле, Куран окуйт эле. Ал бир гана тамак аштан, суусундуктан, кумардан эмес. Алар бардык арам нерсенен өзүнү тыят эле. Сиямул калб, жүрөктүн орозосу бар эде мурдагыларда. Ва сиямул айн, көздүн орозосу бар эде, көздү арам. Ва сиямул узун, кулактары менен орозо кармайт эле. Ушак айын укпайт эле, жаман нерсени укпайт эле. Ва сиямул лисан, тили менен башкаларга за бербейт эле, тилин сактайт эле. Ва сиямул ми'да, ашказаныга да арамдан башкалар нерсени киргизбейт эле. Ва сиямул ядайн, колдору орозо кармайт эле, бирөөдүн акын жебейт эле, бирөөгө зыян бербейт эле. Ва сиямул rijlayn, ал буту менен орозо кармап, Аллах разы эмес, разы болбогон жолго баспайт эле. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы мусулмандар үчүн жеңиш эле. Ал жеңиш качан? Яуму Бадр. Бадр салгылашуусу ислам тарыхында. Мусулмандарга каршы 950 атчан төө менен имансыздар келет, кафырлар. 950гө пайгамбар менен болгону 314 адам каршы чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан айыды. Рамазанда пайгамбар колун көтөрүп жаратканга дуа кылат. Аллахумма иннахум жиа фат'имхум. Аллахым, менин аскерлерим мусулмандар, булар ачка, өзүң тамак бергин. Аллахумма иннахум хуфатун. Булар жылаң аяк, буларга кийим бергин. Аллахумма иннахум уратун факсухум. Алардын кийимдери де өзүң кийим бергин. Эмне болду? Пайгамбар дуа кылат. Аллахумма инна Курайшан aqbalat bi khayliha tuhawil takzib nabiyik. Ey Allah'ım, bu Kurayşlar, kafirler askerleri menen, atları menen, töölörü menen keldi paygambarыңды жалганчы кылуу үчүн. Allah'ım ancizli ma wa'adtani. Allah'ım vaadаңды өзүң аткар dedi. Бул Рамазан айын 17-си эле. Пайгамбардын бир аз көзү уйкуга кетти. Уйку менен, бирок пайгамбардын көзү уктаса да жүрөгү дайым ойго эле. Түшүндө Жабраил алейхиссалам миңдеген периштелер менен түшүп, мусулмандардын арасында кафирларга каршы салгылашканын көрдү. Кулил хакка мин раббикум фаман шаа фальюмин ва ман шаа фальякфур инна a'tadna liz-zalimina nara. Айткын, Раббыңнан акыйкатты, ким кааласа ишенсин, ким кааласа ишенбесин. Албетте Аллах залымдарга эң каттык азабын даярдап койгон. Кахф сүрөсү 29-аят. Рамазан жеңиш эле, Рамазан кадыр кечеси эле, Рамазан ийгилик эле. Рамазан Фатх Макка, Меккеге да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан айында кирген. Урматтуу мусулман бир тууган, алар Рамазан айында үйүндө жаткан жок, кондиционердин астында. Рамазан дайым ийгиликтер эле. Ахли Макка, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеге Рамазан жөнөкөй эле Кур'ан, орозо кармоо эмес, кечирим айы эле. Пайгамбар Меккеге кирип келе жаткан кезде, урматтуу мусулмандар, бир салават пайгамбарга. Меккеге 10.000 аскер менен келе жатат. Пайгамбарды 13 жыл кыйнаган Меккеде. Туулган жериден пайгамбарды уруп, кууп чыккан.
Пайғамбардың денесінен қан ағызған инсандар. Пайғамбар сажда қылған кезде пайғамбардың башына төөнүн, қарынын najasat менен қойған инсандар. Пайғамбардың жолына тикен қойған инсандар. Пайғамбарды арты құрғақ, мұндан артынан тұяқ қалбайды деп шылдыңдағандар. Бирок ошого пайғамбар 10.000 аскер менен кирип келе жатса, Меккеден кейбірлер қачып баратат. Алардын арасынан бирөөнү айтарын. Хибар ибн Асвад. Хибар ибн Асвад деген төсүнө отуруп қачып баратат. Пайғамбар тоқтатты. 10.000 аскердің қолына түшті. Пайғамбар жанына келіп сұрады, сен кімсің деді. Мен Хибар ибн Асвад. Қайда? Қачып баратам. Билет ал кім екенін өзін. Бұл кім екенін білесіңер бі? Bir пайғамбарға салават айтайын. Хибар ибн Асвад бұл пайғамбардың Зайнап қызы хижратта бара жатқан кезде 9-ынчы айда бойында бар эле, төөнү чочутуп, төөнүн үстүнөн Зайнапты кулатып, Зайнаптын өлүмүнө себеп болгон кафир эди бул. Пайғамбар эмне дейт? Изхаб фақат афаут анк. Кайт, Меккеге барып жаша, сени кечирдим дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирген кезде 10.000 аскер менен канчалаган пайғамбарға болгон душмандар, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам меккеликтерге карап туруп, эгер колун шундай ишарат кылып койсо, 10.000 аскер Меккедегилерди канын агызып Меккенин жолун канга боемок. Бирок пайғамбар айтат, Меккедегилерге айтат, мен эмне кылат деп ойлойсуңар дейт. Алар карап туруп, хайран, жакшы, ахун карим, кереметтүү, урматтуу агабыз, бир тууганыбыз, мекендешибиз. Ва ибн ахын карим, жана кереметтүү, берешен, кечиримдүү агабыздын баласы. Сен атаңнан да жамандык көргөн эмеспиз. Бир тууган атаңдын бир туугандарынан жамандык көргөн эмеспиз. Кечиримдүү адамсың дейт. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колго түшкөн бардыгы элестет. 13 жыл эле душмандык кылбастан Мадинага барган кезде да артынан барып пайғамбарға тынчын алган инсандар. Элестетчи биз эмне кылат элек. Пайғамбар айтат: "Изхабу ва антум тулаqa." Кете бергиле, баргыла, боссуңар. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Бүгүн силерге жема айтуу жок, силерге капа болуу жок. Аллах силерди да мени да кечирсин. Аллах кечиримдүү, мээримдүү, кечирдим дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан кечирим айы экен. Кечире билдиңби? 10 жыл душманыңды эмес, бир атадан, бир энеден төрөлгөн бир тууганыңдан тарынып жүрөсүн. Тайкеңнен, байкеңнен, досуңнан тарынба, кечир. Рамазан айы кечирим айы. Рамадан туған урук менен карым катнашты байлай турган айы. Рамазан колунда жокторго колуңду узатып, жетим жесирлерге жардам бере турган айы. Зекет бере турган айы, садака кайрымдуулук кыла турган айы. Аллах табарак ва таала хадиси кудсиде ушундай дейт. Ал-агния вукалаи вал фуқара аяли. وإذا بخل وكلاء على عيالي أخذتهم ولا أبالي. Bir salavat. Бұл өтме мәниде. Өтме мәниде жақсы түшүңүздөр. Пайга Аллах айтат: "Байлар менин өкүлдөрүм, факырлар колунда жок жетим жесирлер менин үй бүлөм" дейт. Аяли деген үй бүлөгө окшойт. Бұл өтме мәниде. Дагы Аллахтын үй бүлөсү деп жүрбөгүлө. Аллах байлар колунда балдар менин өкүлдөрүм, колунда жок жетим жесирлер, алар менин карамагымдагылар. Эгер менин өкүлдөрүм менин карамагымдагыларга жардам бербесе, аларды каттуу азапка аламын, өкүлдөрүмдү көңүл бурбаймын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле Рамазан айыны биз да ушундай мурдагылардай Куран менен, орозо менен, жеңиш менен, кадыр түн менен, кайрымдуулук менен, кечирим менен өткөзүүдү Аллах баардыгы насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.